And now, I would like to introduce my father, your 46th President of the United States, Joe Biden. Visibilment imqanqal il-President tal-Istati Uniti Joe Biden indirizza l-aħħar darba l-Konvenzjoni Nazzjonali tad-Demokratiċi u għajnata merħba mill-isbaħ mill-folla li ringrazzjatu blajta Thank you, Joe. Thank you. F'diskors twil u emozjonanti, il-President Biden qal li għamel l-aħjar li seta għall-Istati Uniti. It's been the honor of my lifetime to serve as your president. I love the job, but I love my country more. I love my country more. And all this talk about how I'm angry at all those people who said I should step down. That's not true. Biden tkellem 4 ġimgħat wara li ħadd deċiżjoni jibsa li jirtira l-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni presidenzjali. Huwa tkellem fit-tul dwar il-kisbiet tal-amministrazzjoni tiegħu u l-irwol li kellha Kamala Harris waqt li kritika lil Donald Trump. For 50 years, like many of you, I've given my heart and soul to our nation. And I've been blessed a million times in return with the support of the American people. Il-Viċi President u kandidata għall-elezzjoni presidenzjali Kamala Harris issorprendit l-udjenza e kif waslet għall-ewwel serata tal-Konvenzjoni Nazzjonali. Hija ntlaqet b'entużjażmu kbir mill-folla blajta aħna niġġieldu aħna nirbħu. Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you. Sadan it-tant f'Chicago fejn tlaqqet il-Konvenzjoni Nazzjonali tad-Demokratiċi, eluf ħafna minnhom favur il-Palestina niżlu fit-toroq biex jipprotestaw kontra l-appoġġ tal-amministrazzjoni ta' Biden għal Iżrael fil-gwerra f'Gaza.